Hi guys, I am Jupiter. I am very Jatingal group. Nasi video sida di aina hajimutam sida da koi regular class ga da bhai satra sing se aduna ayam ban online class ong nabi sida online class sizin na ba yaba tablet mga ka pujarak pani tablet ain kai da mata phone to tablet phone je screen khar pick pani na khoina adi angang gai ojana thar bu kholak padu phone du pick pani moi edition tok pa copy tok bu padu nuai tab na mar aina kitang display kitang chawba tablet mga ka pujarak pani adu matang da ai discuss tawjage myam puni miners. Okay, I can see video say kanone 30k the limitation jagi haidi I hin myam leidna adu student gi oina affordable ba de satra moina and my parents mo affordable to ngom do 30,000 bok to limit to ga ma kha dagi horga ko aduga tablet se makhal myam lei adu daida angang akhodi ahong badal palising mga trupi bada Actel kind icon kind ko ivol kind du yamna kanu oida bhai tare ne mamal honga process myam hapchal ngane aduga sin abnu ngai khalega part phang ta bugum yarak ta bugum moi problem oini aduna adumba tablet myam do I hapchade khadang company branded oiba adagi khoina kitang leidana premium oiba in hapchabani akhoi aduga ngasi ai video se top 5 4 3 2 1 laksage kanu je makha de goin haujarage khoi top 5 ta leidoi si Lenovo gi tab M10 HD hygiene ba magi display je 10.1 inch ne adum pa da 10.1 inch ka je dum like hadi moi kanu question ja thara pugumba adigi kan PDF sema khol thadok am nuai gadaba kanu ne magi operating system je Android oiba aduga 2.0 GHz ki Snapdragon quad core 429 ka processor ne ba adum yam kan powerful processor ni powerful di gaming gi makti na tre ang satra moina ai hajari sine online class session ba kan da yam na nuai gadaba kanu ne aduga magi RAM से 2GB RAM 32GB ROM ने expandable ओए up to 256GB वो expandable ओए front to rear camera यानी online class तो कान दा कोई video calling तो भी आने my battery जो 4850 लियोन ये battery ने अदुम powerful ओए अदु मागी हजी हरी बा कनो से M10 HD हाइजा से द variant अनिल है बा कम variant हाँ कांदा only Wi-Fi ओए बा मगा अदुगा कोई cellular 4G ओए बा उंगी ले मागी जे Wi-Fi only Wi-Fi variant से दा जितना कोई 10,552p अदुगा रुपा कनो से देखिना कोई 4G variant से देखिना 13,499 ने पे जैसे कोई top 5 तक ले जैसे Lenovo की M10 HD अदुगा कोई किसी की top 4 डाले दूसरे Huawei की MediaTek T5 है जिन्हें Huawei कंपनी से अदुम branded और हाइडी कोई ना शायद याम कहीं खंगे तो बनी यामना powerful ओइबा यामना promising ओइबा कंपनी ने हाइटार को Huawei का है जा अदो मागी कनो से display से साइड मानी 10.1 inch display ने 16:10 aspect ratio ओइबा processor जे मागी नमु कनो की Huawei मसागी ओइबा Kirin 569 octa core processor ने 2.36 GHz याम faster yam thore ani mangon dadi adum gaming ka adum yarakani adu aina sida ayam bana prefer to jari sida gaming gi nate online class ki damuk prefer to jabani magi battery se 5100 mAh smart power saving technology ga yabu ko koi gi 1080p video kanu da koi gi non stop yam kan da 11 hours adum continuously yinga ba kanu ni battery ni amna powerful ba adu dual stereo speaker kan speakers in left right adum chaba stereo mem kha en khamira mani stereo oi aduga Wi-Fi plus 4G ni mazu Wi-Fi jile 4G jile aduga magi body se ngasai duna plastic of mangon dana metal body orakani aduga magi thabai changje 7.8 mm kanu ne aduga magi weight sina 460 gram yam kai kg half kg phabna ta je tar aduga my camera se rear da 5 megapixel ni 5 megapixel ko gi document ke scan taw budum sin ne aduga video calling gi damukta 2 megapixel front da yawi magi mamal sina 14,999 almost 15,000 aidane akoi gi top 4 da leisi Huawei gi MediaTek T5 adu hui ngasi gi top 3 da le duise Samsung Galaxy Tab A7 hai jine ba Tab A7 sida ju variant ani di lebani Wi-Fi maga LTE maga LTE akoi gi 4G da obla adu aina sida I am prefer to joining sidi keno si to joge ID Wi-Fi to honi kaino di angang da adum parents gi kai dagi Wi-Fi thadu aga adum moina adum season han be kai mo da calling facility ji thoni dakari tabang angam chaga ji aduga if parents ki khudong chabal ita ga ju adum 4G variant LTE yaw silowe magi display ji 10.4 inch ni manga sai dagi mana khitang sangbe hele full HD display ni maju keno ne khogi body se metal body oi deni my thickness 7 mm khatani adum kantor he pa yam thin oi bai ta adum tablet mo ta ga di adum my body se metal body oi ni ngasai do maina adu thing
477 gram ne mai keno se adum yang hai tare aduga sound ji mai quad core quad speaker side mari sida speaker mari yauni aduga Dolby Atmos support adum sound experience di adum koi da yam nungai ba madi dum phone ne khale adum mai processor je Qualcomm Snapdragon 662 ne adum processor speed adum speedy were koi game ka sana dum legi were adu game gi damak di I prefer tawjede aduga magi camera se front ta 8 megapixel ne front ta rear da 8 megapixel adu front ta 5 megapixel oduni hadi adum powerful were magi camera da di dum aduga magi keno se memory variant se 3GB RAM 64GB ROM amuga 3GB RAM 32GB amuga le adum powerful were memory de kai de ko adu battery se magi battery ji sai mem de gi man chau chau kemai to ge magi battery se 7040 mAh ki long lasting oi adu magi super fast charging fast adaptive charger yaurani magi mamal se akoi Wi-Fi variant da 17999 haidi almost 18000 ne aduga LTE version da 21999 akoi top 3 da leje Samsung Galaxy Tab S7 adu akoi ngasi top 2 da le du se Samsung Galaxy S6 Lite haji ne ba Tab S6 Lite yamna powerful oi ngasagi myam jidagi chum yeng bukan dadi man powerful oi kai no da mangon dadi akoi magi display san hajar ai mathang dum hajar ke ko magi display je 10.4 inch ki full HD display ne am crystal clear oi ano bud technology sin na re moi de ko adu sound je ngasagi dum aina kanu oi de ma je quad kanu quad speaker ne ba speaker mari yakani aduga kanu Dolby Atmos support oi mount aduga magi sound je AKG speaker je AKG gi kano jina kan to bani magi sound je adu processor je Exynos 9611 octa core processor ne 2.3 GHz ki yam dum smooth oi ni game chana badadi yam smooth oi ni aduga mai camera je 8 megapixel ne rear da adu front da 5 megapixel ne battery je na 7400 mAh ni battery je dum yam tin powerful ore magi memory se 4GB RAM adu 64GB ROM ne adu magi ngasagi mangon de nungai se ai kam hajar ke ba ngasagi akoi hain ngasai mamang panjagi ba tablet sing de di akoi gi stylus saitare stylus kumba pen amta support taw de ko adum tawdi tawna atopa third party application sizinarga adum tawni ba adu masagi oni tawjabadi nate adu haji ain hajari ba Galaxy Tab S6 Lite mangon da nungai se masagi oni S Pen support tawjabada natana mai S Pen je masagi oni box yaujra kane ba adum akoina note taking to note id note ibo khotpa adum class abu ba akoi manipur da gumba akoi India da de ayam note taking se kan tawna de akoi gi tab kum sisina bisin da outside akoi India gi mapan da international foreign countries jing da di angang jing je lai am pu bogi motam akoi gi tablet amuga paigra iPad amuga paigra adum stylus lungu chalaga loimak adum tawna rabani haji chakul abani nako up to date oi technology je akoi India gi oni dikra wali matam tung adum lak phasu yari aduga akoi gi top number 2 da leje Samsung Galaxy Tab S6 Lite ni magi mamal jina 27999 na aduga ngasi gi top 1 da le doisi Apple gi iPad generation jini everything powerful oi mangonda haidi magi display je 10.2 inch ki retina display ni akoi gi Apple lineup ki tongan do magi display jing ja atai gi manda am crystal clear was am smooth oi ba akoina poi hajin jaba nati ko Apple hai ne ta branding du ma Apple oi ta pharam ne habe wande hai bagi wadi nati adu phari bane ta sine kamai phagem na akoi tablet ki keno je tablet wall sida di iPad tegi hena phabalai ti haji dar adu magi processor je A12 bionic chipset ka haji neural engine am thi powerful oi magi Apple A12 ka haji di akoina keno gi Android ki kano daga khoi gi kano processor daga compare to ta ga di Snapdragon 855 ka to dune A12 ka compare to ta di 855 ka ji di khoi gi Android ta ga di flagship phone da hapa bane adi mai processor adu ki mate kano to ha ni aduna adu gi he yang ni A12 sina kitang ai gi kano sing ji technical tam jing kitang confuse pa di adu yam thi powerful oi hajim de gan ta biro aduga mai camera si 8 megapixel rear da yawi aduga 1.2 megapixel front camera ne ba ako only 1.2 guys ding sai hariba camera megapixel ji only megapixel count ji number khata wani mangon da yawi ba 8 megapixel ka ji yam tin crystal clear ba ko ni kai tare document scan taw ba adagi yam tin powerful ni aduga 1.2 megapixel ka ji ko ni 1.2 megapixel khatani kaina khalbe mangon da khoi video calling taw ba adagi zoom class taw ko pa da yam tin crystal clear wa ga da ba kenwani magi fingerprint yaujra kani security da aduga mangon da su ngasagi Samsung Galaxy S6 Lite to Tab S6 Lite to aduda
moi S Pen support to bodu maina mongon su Apple Pencil first generation support to ba adu mane out of the box ne ko tonga le jagdani kitang di expensive oi manje nearly 7,000 8,000 smile ngo male mai mam ai chap khang je adu mongon su dual speaker support oi amna dum powerful oi tare memory se 32GB ngo 128GB ngo lai variant ani ni adu magi battery se company na masagi na magi kenoje ke battery capacity high the only up to 10 hours of battery life adu mon the period battery life si akoi ngase 10 hours haja bawani atopa jingje compare to buganda powerful quite powerful ba kenonen haja ge adu mon the kitang akoi disadvantage sai tarin kitang nungai ta bai taragadi magi lightning connector mai khoi sai charger se mon the lightning connector na mayam na se type c najik trending oram type c je adu mon the di lightning connector haji akoi mayam mamana da bai tarene akoi na charger loi manara kan manan tongan ta lai duni aduna charge tawni khoding ha magi charger yaw to targadi itanu ngai duni magi price 29,990 ne akoi gi 32GB da aduga 128GB da leise mamala 37,900 ne aina sida suggest tawjani ngi jidi 29,990 sini sini ngasi gi akoi gi top 5 te 1 dagi na 5 po masi aini okhalda akoi gi aji online class taw chathari bani na angang jing sida sida aji student da angang jing wana tiko thoina student jing gi da mukta ina ngasi video semjabane nungai bi taragadi agi channel sibu like tawba subscribe tawba share tawba ga bigino asigi da mukta di bye